čestitke prije svega. Nadam se da ću sada izvući malo i emocije iz vas. Čestitke, ovo je jedna od najljepših rukometnih priča ispričana. Pa slušajte me, ja moram reći ono što osjećam. Ovo je čudo iz Međugorja. Ovo je čudo iz Međugorja. Kako to mislite? Tako, mislim kao što ste čuli svi. I zahvaljujem ja i svom prijatelju Isusu. I njegovom prijatelju Zlatku. I neka mi oprosti moju slabu vjeru. Kakve emocije prolaze sada kroz vas? A lipo je kad pobjediš. Lipo je. Što se dogodilo sa Poljacima? Nije da nas sad zanima, ali možemo malo utakmicu. A ko to zna? Evo, ja ne znam što da vam kažem, da znam nešto pametno reći. Vidio sam jednu dobru psihološku pripremu od naših igrača, igrali smo dobru obranu, vratar je počeo obraniti i uhvatili smo jedan dobar ritam i to je sport, jednostavno to je sport. Vi ste vjerovali u čudo cijelo vrijeme? Pa slušajte me, ja nisam vjerovao u čudo, već sam rekao da mi Isus oprosti moju slabu vjeru. Nisam vjerovao u čudo, ali sam želja pobijediti u svakom slučaju i pripremili smo se za to. Kakav je bio osjećaj na neki način? Sada je sigurno zadovoljština u vama. Mnogi su vas već otpisali, na neki način ste se pakirali već kući. A ne bi sam nikad kladio protiv Isusa i Gospe Međugorske, nikada. Nikada. Idemo po medalju? A ne znam di idemo. Ne znam di igramo, da budem iskren. Ali sigurno ćemo se dobro pripremiti, 100%. Puno hvala izborniče, čestitke. Toliko za sad iz Krakova.